Marija, majka ljubavi, žena molitve. Marija je duboko svjesna da je Bog učinio velika djela u njenom životu. Ona nam govori i zašto je Bog toliko ljubi. Razlog je njena poniznost. Što je to poniznost? O tome nas poučava Isus, kaže sveti Pavao. On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan. I ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Filipljanima 2:6-8. Marija je uzvišena u vrhove blaženstva zahvaljujući svojoj poniznosti. Marija nije bila sebična, nije živjela za pokazati se. Uglavnom, Marija je bila ponizna jer je bila potpuno pokorna Božjoj volji. Božja milost silazi na ponizne. Zato će sada Mariju iz naraštaja u naraštaj i zauvijek zvati blagoslovljenom među svim ženama. Neka nam Marija pomogne da postanemo ponizni pred Bogom i pred ljudima. Amen. Aleluja. Otac Lorenzo Montecalvo od Družbe otaca božanskih zvanja.